Selma Alispahić je jedna od najistaknutijih pozorišnih i filmskih glumica u jugoistočnoj Evropi. Stalni je član Sarajevskog ratnog teatra od 1998. godine. Živjela je u Londonu i tamo nastupala i radila na brojnim projektima. Dobitnica je brojnih nagrada za najbolju glumicu na festivalima u Bosni i Hercegovini i u ostalim državama Evrope. Dobitnica je i nagrade Žena godine i nagrade Sloboda Međunarodnog centra za mir Sarajevo za doprinos humanizmu, borbi za ljudska prava i slobode u Bosni i Hercegovini, Evropi i u svijetu. Selma Alispahić je 8 godina radila kao vanredni profesor glume na dramskim akademijama u Tuzli i u Mostaru. Igrala je u Aj Karmeli, Katarini Kosači i igrala je Hasanargenicu i to su samo nekoliko od njenih mnogobrojnih projekata. Ovo je moj intervju sa Selmom Alispahić, nadam se da ćete uživati. Dobar dan, hvala vam što ste odabrali da odradite ovaj intervju za nas. Prvo i najčešće pitanje je naravno zašto ste odabrali glumu? Počela sam se baviti glumom vrlo rano, znači kad sam imala nekih 8 godina. Stjecajem okolnosti moj otac se zaposlio kao dramaturg u Narodnom pozorištu Tuzla i ja sam krenula u dramski studio Tuzlanskog narodnog pozorišta sa mnogo divne, talentovane djece i već tada su nas iz dramskog studija znači uzimali u neke profesionalne predstave Tuzlanskog pozorišta, tako da sam vrlo rano u suštini vidjela šta znači gluma na sceni, ali šta znači taj glumački život iza scene. I meni je to bilo sve vrlo uzbudljivo, naravno to je u početku bila igra, međutim vrlo rano sam shvatila koliko je taj poziv težak, koliko je poziv u koga treba poštovati. Naravno kad se čovjek ozbiljno time bavi i u neko doba, već mi je bilo 14-15 godina, ja sam tada odlučila da ću se profesionalno baviti glumom i sa 16 godina sam upisala Akademiju scenske umjetnosti u Sarajevu jer u bivšoj Jugoslaviji vrlo talentovani učenici pa studenti mogli su da preskoče neke razrede srednjih škola u umjetnosti naravno i ja sam položila 3. i 4. razred, razliku predmeta, bila sam primljena na akademiju i diplomirala sam sa 20 godina i bila tada u to vrijeme najmlađa diplomirana glumica u bivšoj Jugoslaviji. I jednostavno gluma je postala poziv, ali jedno vrlo ozbiljno opredeljenje za mene, ja sam to jako ozbiljno shvatala i dan danas to ozbiljno shvatam posle toliko godina, nisam se nimalo promijenila i uvijek me uzbuđivalo u stvari to čudo glumačke umjetnosti gdje čovjek kroz neke priče drugih ljudi u stvari priča priču o svima nama. I ta vrsta nekako razumijevanja ljudske prirode, svijeta u kojem živimo, razumijevanja ljudi, to me uvijek privlačilo, tako da sam i dan danas ostala radoznala i sretna što se bavim ovim poslom. Vi ste 2018. godine dobili nagradu Actress of Europe u Skoplju za doprinos umjetnosti teatra i živjeli ste i radili u Londonu. Zašto ste se ovdje vratili? Ja sam otišla u London u vrlo čudnim i ekstremnim uslovima. Dakle, otišla sam u London u toku rata, odnosno na samom početku rata i moja priča je bila u stvari jedna izbjeglička priča u početku. Ja sam naravno sanjala da odem u London kad sam studirala, kad sam počela da se bavim profesionalnom glumom, sanjala sam da odem u London da se možda usavršavam pa da završim neki master, nešto tako. Međutim, okolnosti su bile vrlo čudne i naravno iznenađujuće za mene koja sam tada imala 22 godine. Otišla sam u London, morala sam se prijaviti kao izbjeglica jer tako je jedino bio način da se uđe u neku drugu zemlju. U Londonu sam uradila mnogo lijepih stvari u poslu i to je bilo u stvari jedna škola nakon škole, kao da sam završila još jednu akademiju nakon akademije. Imala sam sreću da igram u teatrima kao što su Kraljevski nacionalni teatar, Complicite teatar, Young Vic teatar. Uradila sam jedan divan film sa James Foxom za Channel 4.
radila sam 2 drame na BBC radiju, znači to je bila jedna divna, stvarno onako lijepa karijera. Međutim, sve vrijeme sam shvatala da ja nisam došla u London iz neke sreće, to je bila nesreća koja me natjerala na to londonsko iskustvo, mada je na kraju to londonsko iskustvo za mene bilo sretno, ja sam uspjela da uradim neke divne stvari u poslu. Međutim, u isto vrijeme nisam nikad bila tamo razmišljajući da se neću vratiti kući. I onog trenutka kad su se stekli uslovi, kad su se situacija ovdje smirila, kad se na neki način normalizovalo, ja sam se vratila kući. I to je za mene bila nekako najprirodnija moguća odluka. Naravno, svi su mislili da sam luda, svi su mislili da ne treba to da radim, da sam potpuno onako rizikovala sve to u životu što sam napravila tamo. Međutim, ja nisam nijednog trenutka imala dilemu. Ovdje je bila moja porodica, ovdje su bili moji prijatelji. Igrala sam tamo nekim ljudima kojima sam vjerovatno značila, ali ne toliko koliko sam značila ljudima kojima igram ovdje. Pogotovo što je glumac jako vezan za svoj jezik. Ja sam dobro govorila engleski, ali nikad ja tamo ne bi dobila da igram Šekspira, odnosno morali bi imati dobar razlog da me uzmu. Znači uvijek smo mi glumci koji dolazimo iz ovih prostora igrali oni to zovu Eastern European actresses and actors, ali mislim u suštini nastavljaju neku fioku, što je normalno i zbog jezika, i zbog naglaska, i zbog svega. A kad sam se vratila, jedan moj profesor mi je rekao kao, ne može se pobjeći od sebe i vratila se sigurno da igraš neke velike uloge. Mada sam i u Londonu igrala stvarno divnih uloga, i velikih, i malih, i prelijepih, ali mislim da za ovaj posao kojim se ja bavim da je jezik jako važan i da nas vrlo određuje. I koji vam je bio omiljeni projekat u Bosni i u inozemstvu? Moj najdraži projekat u Bosni, bez ikakve dileme, je predstava Aj Karmela, koja je igrala 21 godinu na sceni Sarajevskog ratnog teatra, na scenama širom Evrope i širom regije. Igrali smo je u preko 80 gradova, van znači Sarajeva, i jako sam ponosna na taj život naše predstave. Posebno sam ponosna na činjenicu da su mnoge generacije odgajane uz Aj Karmelu, i u teatarskom, ali i u etičkom smislu. Zato što predstava Aj Karmela ima jednu vrlo jaku antifašističku poruku, za koju smatram da je važna i u današnje vrijeme da se ponavlja i da se mlade generacije uče antifašizmu. Tako da je predstava u stvari imala i taj neki život edukativni, što je za mene još važnije možda od ovog drugog nekog. Ona je bila zabavna, ona je bila emotivna, ona je zaista dirala, što se kaže, u srce ljudi koji su je gledali, ali su mi mladi ljudi bili jako važni. Mi smo imali sjajnu, na primjer, imali smo sjajnu saradnju sa osnovnim i srednjim školama, ali imali smo saradnju sjajnu sa drugom gimnazijom gdje su profesorice osjetile u suštini tu vrstu potrebe da mladi ljudi idu u teatar, i nama su djeca iz druge gimnazije redovno dolazila u Sarajevski ratni teatar i redovno gledala Aj Karmelu. Znači generacije osnovnih i srednjih škola su, da ne govorim o fakultetima naravno, stasale, i možda neki od njih su i prvi susret sa teatrom imali kroz predstavu Aj Karmela. To mi je dakle najznačajniji projekat u Bosni, mogu da kažem. A u inozemstvu ili imate omiljeni projekat? Ovako, jako sam voljela raditi sa Complicité teatrom i s njima sam radila 2 predstave. Oni su, njih zovu onako kultnim teatrom u Velikoj Britaniji i u Evropi i u svijetu. Poznanstvo sa Simon McBurneyem, koji je jedan od, mislim, najvećih reditelja i glumaca u Engleskoj, mi je jako puno značilo. S njim sam radila Kavkazski krug kredom u Kraljevskom nacionalnom teatru u Londonu.
ali sam radila jednu predstavu koja se zove Faux, koja je po romanu, Kucijevom romanu, i tu sam se susrela sa jednom glumicom koja me naučila jednu divnu životnu lekciju. Ona se zove Catherine Hunter, igrala sam kćerku njenu u predstavi i ona je inače, ona već Olivijeva nagrade ima i to su sve veliki glumci, ali me naučila jednu sjajnu stvar. Bile smo na probu zajedno i ona je odigrala scenu i uzela je papir i olovku, došla do mene i rekla reci. I ja sam stala šta ja imam da kažem Catherine Hunter, međutim ona me je pitala za moje mišljenje i možeš sad misliti mene u situaciji koja je neka glumica iz Bosne koja sam dobila ulogu stvarno u velikom teatru i sve, ali da mene Catherine Hunter pita za mišljenje. I naučila me u suštini lekciju da mi je strašno važno mišljenje ljudi do kojih ja držim, naravno ne svih ljudi oko mene. Tako da ja, na primjer, često kada radim predstavu u Sarajevskom ratnom teatru, ja pozovem ljude iz tehnike da gledaju probu, na primjer ženu koja radi šminku ili ženu koja čisti teatar, ili ti ljudi su mi strašno važni. Tako da me naučila da ne trebam, da uvijek trebam da pitam za mišljenje od onih ljudi do kojeg mi je mišljenja stalo i da nema tih veličina u teatru i u ovoj umjetnosti. Dakle, tamo sam srela stvarno mnogo zvijezda, ali veliki su zato što su uvijek ostali divni, jednostavni, pristupačni ljudi. Snimala sam film sa James Foxom, koji je jedan od njihovih, mislim, on je jedan od najvećih glumaca engleskih i on stvarno ima fenomenalnu karijeru, ali čovjek je samo, na primjer, učali smo između scena i on je sjedio sa mnom na stepenicama i nije želio da sjedi u garderobi i da ruča, nego je želio sa svojom kolegicom s kojom dijeli kadar da podijeli ručak. I tako da smo sjedili, na primjer, na stepenicama i jeli taj ručak i pričali tako o teatru, o glumi, svemu. Tako da sam mnogo lijepih iskustava doživjela boraveći u Londonu u profesionalnom smislu. Hvala vam. I na kraju, šta vama znači ova zemlja? S godinama se to značenje mijenja. Ja sam uvijek govorila za sebe da sam veliki patriota i da mi je bilo normalno da se, na primjer, eto što smo govorili, iz Londona vratim u Bosnu. Strašno volim ovu zemlju, smatram da ima velike potencijale, pogotovo ljudske potencijale, ali sam sve više mišljenja kako godine prolaze, kako ulazim u neke godine, kako gledam svoju djecu kako rastu. Smatram da ukoliko neko očekuje od nas da volimo zemlju, mora i ta zemlja voljeti nas. Ne postoji ljubav koja može postojati da nije uzajamna. Znači, ne može se očekivati od mene da volim zemlju, ali moram imati razloga da volim tu zemlju. I ja jednostavno smatram da u situaciji u kojoj vi kao mladi živite, ja velike nade polažem u mlade ljude i strašno se bunim i ljutim, skoro svađam sa svima koji kažu da su mladi ljudi izgubljeni. Ja smatram da ste vi generacija koja apsolutno nije izgubljena. Vi ste generacija koja apsolutno ovu zemlju može da dovede ponovno do dostojanstva, do mira, do neke tolerancije, do razumijevanja, zato što ste obrazovani. Nadam se da mi stariji nismo ničim vas zatrovali, iskreno se nadam tome i jako volim mlade ljude i gdje god mogu komuniciram sa mladim ljudima, predajem mladim ljudima, pokušavam stvarno da saznam koje su njihovi snovi, koje su njihove misli. Imamo veliki potencijal u mladima i ja nekako zbog mladih ljudi vjerujem u ovu zemlju. Volim mlade ljude u ovoj zemlji, pa zato je volim ovu zemlju. I mislim da imamo veliku šansu, ali isto tako na nama starijima je velika odgovornost da vam te šanse otvorimo, pružimo, da vam damo krila, da znamo da ste
pametni, da ste inteligentni, da ste osjećajni i da poštujemo vašu individualnost. Po meni je to najvažnije. Da vas ne stavljamo u to da ste svi isti, jer niste svi isti, i što vas je više različitih priroda, ljudskih, ova zemlja će biti bogatija i mislim da vam treba tu individualnost u stvari hraniti, zalijevati, ko lijepo cvijeće vas zalijevati, da rastete i da nam ovo sve izgleda ne tako sivo, nego da ima boja. Tako da mislim da su mladi ljudi stvarno apsolutno budućnost ove zemlje. U redu, hvala vam puno za ovaj intervju i eto, hvala vam i za ovako govor. Hvala puno gospođi Selmi Alispahić, našoj velikoj glumici, što je izdvojila vremena za ovaj intervju. Hvala je što je dio Bosne i Hercegovine koju volimo i kakvom se ponosimo.